Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe an haray ko min Iloba ilo ela diaspora africaine. Haray mi salmini on fof mi landi ke siɗon e jaam. Haray min miɗo e jaam machallah. Haray ko yettude Allah boyi miɗo torono jaam e kise newende kala ko waɗa wonirde nder aduna on. Haray actualité oblige comme d'habitude eɗon faami wondema je m'excuse. Haray ɗon faami wondema ko fewndi kon situation on ko leydi meɗen ɗum ɗo ɗen waɗi si tawi hawri en ala ko fowtoɗen en ala hay fus ko waɗen sina yen immo wakkilo ɗen haray miɗo toroɗo jama lagine on fuu kala activiste jo wownoɗo yewtude miɗo toromo yo immo o ɓurta daditade o wakkilo fi leydi men ndi kala kadi mo andanɗa hoorema ni ino taƴƴini vraiment ino wawi apportude goɗɗum e fi ko yeeyi e o communication fewdo ɗo ɗen ni ko fewndi ko leydi meɗen yon tigui immo adda c'est très important mo be men yo waɗu ko wawi ko fo wawata yewtidude fo wawata kadi joɗagol jentito ko il faut woɓɓe ɓe waɗa ɗum ɗa woɓɓe ɓen kadi waɗa ɗum ɗa il faut que mo be men waɗa ko wawi ko voilà haray noon o information ɗo miɗo faala yon sakitannanmo moƴƴa ɓuri ko wowi ɗon hay haray CNRD on iɗon andi o koko feƴƴi zéro kore ha joni kamɓe hiɓe e fi enquête ɗon andi noon kamɓe kala ko waɗi ɓe innayi hiɓe fi enquête ji ɗen andi noon enquête ji maɓɓe ɗin hay nokku aboutisata hay nokku yata mais on le sait iɗen andi donc haray ko hunde hulɓinide woni ko feƴƴi zéro kore hulɓinide no awa haray musidɓe an zéro kore ko yotton ɗo ɓe himɓe mayɓe ɗo buynotton ɗen ko fellaɓe ala kay wowlede waray noon miɗo faala yo sakitu moƴƴa yewtere nde ha leydi lagine ndin immiɓe dari inni wondema no sutenude Mamadi Doumbouya no organise de tournoi ji mi torike o ɓe jeeji on gilandema ko nanuɗon o message an ɗo anduɓe lamɓen goye fijirta anduɓe lamɓen ɓen ɗon si nani komi wowli ɗo ko kamɓe on ɓe fijirta yawgol ɗen tumbodira ɗon hande kadi par ce que ko hande kadi komi innata on waton yew tummodiral CNRD hande kadi kala nanuɗo o message ɗo si CNRD o nodditi tummodiral wata yew ko wonɗa wo ko wonɗa e nder leydi ndi gilandema hande komi jentitela moƴƴa dey par ce que haala hande ko haala jang CNRD on faalama créude kaw e nder leydi lagine ndin fiyoɓe wawi jottagol e laamu ngun ɓe créa situation de rébellion on faami moƴƴa komi inni kon ko pular mi woni on e yewtu awa mouvement ji maɓɓe ɗin si ɓe repreniɗi ɗo mi toriki o mi jeeji o musidɓe am kala de faalaɗo kontinde gurdam munɗam par ce que mayde fof noon no mari sabugoy komi haɗuma ɗo wo kadi si tawi hawri balɗe maɗe lanni mi wawatama yilkude bo balɗe mum lanni docteur jo ala lekki mum hay goto watama ñawdude si balɗe maɗe lanni tun ko ma tum maya ko ɗum waɗi si goto doit sattinde hay fuy mais non prévenir vaut mieux que guérir goɗɗo si balɗe makko ɗe lanni tawi ko yo maayo hoore jam no ɓuri yawgol maaya e sifa ko waɗi zéro kore ɗo maayirigol nongol haray ɗum ɗon kadi no yurmi yawgol maaya e hoore ko anda par ce que ɓe yawɓe fella ton ɓen ɗon ɗen hay fus ɓe yawɓe ton ɗen ƴawa e muɗum yimɓe ƴawi e muɗum ha asfisi maayi tawi o ala hay fofude gaz lacrymogène ɗumanna e muɗum han tawi maaya e ton ɗen hara e ore koko anda no yurmi hara e musidɓe am CNRD on
organisation maɓɓe o refondation maɓɓe o fof ko fino ɓe jottora ko laamu awa haray si ɓen inni on mbuuɗi ala yo hena on mbuuɗi ala mbuuɗi ko ɓe jogii kon ko fi refondation ko fi sodugol conscience ji mon ɗin onon wawɓe wallit c'est-à-dire onon ardinaɓe onon responsable ɓe hikkinaɓe yeeso ɓe fi yo waw ɗaynugol jama mon on ko ɗum waɗi simi inni yon saakito moƴƴa yewtere nden andi non jama on fof wata goto notito noddagu CNRD so on innama c'est fini c'est terminé transition lanni kamɓe koye fi refondation ɓe woni aray noon musidɓe an koyon faamu wondema ɗum ɗon c'est pas acceptable mi jippiniɗo photo Ousmane Ousou Falima mi jippiniɗo photo makko kanko e o mo darade ɗo wiyeteɗo kindi o wonɗo e jiiɓude hakkundeji meɗen haray noon mi naniɗo yewtereji buy musidɓe meɗen wawɓe jaabade oɗo ñanden ko faalalan accuse mais kono ala probléme Allah jarama no woodi jibinande timmi Madina tigi wawɓe jaabade haranami haray mi weltanike ɓe mi jarniɓe kamɓe jaabiɓe ɓen kamɓe yewtuɓe yewtere ko tawatani jamaɓe andaɓe no woniri ɓe fof ɓe waway faamude combat on gila on tumati fewndo fokkita jiiɓugol lagine fi 3e mandat ha hande koye on combat men woni men yeltitaki ha hande ko an yahata ara tawta men e on combat ɗo si tawi hiɗa jogii parti politique ma hiɗa fondi parti politique maɗa tawa ñande parti politique fondete minen ko idéji principe ji ɗi men jogino ɗi conviction mo men jogino ko intact men buusata ɗon fi hon ɗum par ce que ko goonga dogetake goonga koyo jokke fenande ko neɓa ma yaawa fenande nden jama on fof hiye jama on fof ande kadi ko a fenowo jama on fof ande kadi ko a jokkuɗo fenande awa haray musidɓe an kala jokkuɗo Ousou Falima oɗo an fof meɗen e yi kanko combat makko ko fi Mamadi Doumbouya kala wiɗo on oɗo ko gorko suusay ko oɗo faala laamu ko oɗo faala joni ko oɗo wata darade ɓuuri selludale jallo fi hendegol laamu c'est à dire koye penale wonɗon koye samakala wonɗon koko laawol bongol ngol andanɗa hoorema ni ko ninsiray ɗum wa mayɗo mo yaafaka par ce que déjà onon jokkuɓe Ousou Falima ɓen fof hande kadi on hutortake dans la chaîne politique c'est terminé vous êtes crucifié c'est fini par ce que Ousou Falima hande ko yimɓe ɓe o nandi tun wone jokkude mo c'est à dire dis-moi avec qui tu marches je te dirai qui tu es ɗum ɗon nden ko porto ɓen wooli ɗum ɗon yeeto lan ko an e hombo yaadata min mi haalante ko an woni hombo hande Ousou Falima kala mo hiwɗon no wondi e Ousou Falima ko mo nandi ko kamɓe tu wawata yaadude goɗɗo c'est à dire oɗo o wawata yawade sifa selludale jallo hara ko yimɓe wondunoɓe selludale wiɓe no yiɗi selludale no hooli selludale hara ko ɓe yahata jokka oɗo fi oɗo ɗen no manipuli ɓe no jonni ɓe no fodi ɓe poste ji ma ɗum no fodi ɓe mbuuɗi ma no jonni ɓe mbuuɗi goɗɗum e ɗin ɗon tati hara ko ɗum ɓe yaworta selludale jallo ça veut dire que on anda haqiqa on jokka soobe on ala conviction ko fenande jokkuɗo Ousou Falima o mo yoton ɗo o c'est quelqu'un qui est foutu à jamais parce que ko Mamadi Doumbouya holori te Mamadi Doumbouya il va dégringoler on andi o fuuti onon jokkuɓe Ousou Falima ɓen fof hande so nani joni Mamadi Doumbouya haɓɓama on fof moɗon koko ley danki soroton parce que on ala yaltirgal maintenant c'est à vous de voir si tawi on continue e yewre fenande nden e so tawi ko par ce que nde fenande nde jogui ɗon ɗo onon e Mamadi Doumbouya onon jokkuɓe Ousou Falima par ce que Ousou Falima ko Mamadi Doumbouya jokki onon wonɓe wiide Ami Serag Ousmane Gawal ko ɗum waɗi menen kala mo men yi no fijira inde UFDG nden onon on
waɗe de ko watte kon fof hara o waɗali tummondiral kadi sifa ko waɗɗo wino ɗon ɗo o waɗe ɗo en France ɗo wigol wondema ko sera UFDG waɗe tout hara on fijirali parce que on est déterminé plus qu'avant on est motivé on est mobilisé plus qu'avant parce que son figiri ɗum ɗon vous allez le regretter fi hondu miniri vous allez le regretter parce que le nom de l'UFDG ɗum ɗon heƴata e hunduko mum c'est terminé. Continuez avec le SERAG, mouvement de Ousmane Gawal et du CNRD. Voilà. Les preuves sont claires et nettes. Mamadi Doumbouya mais non, on mimi, Mamadi Doumbouya haɓete yeso moɗon, vous allez voir. Parce que quand Mamadi Doumbouya holori konkan koko arme contre son peuple, il est foutu à jamais. On a Djokube Ousou Falima, il connaît très bien. Hande Ousou Falima, ko fala bay tungi mo andi himbe makko ben, imo andi kanko tigi point fort himbe makko ben, point faiblesse himbe makko ben, ko kanko wona utiliser fi tampingol jama la Guinée. Himbe makko ben, kanko Ousmane Gawal. Voici la personne qui est en train de détruire sa communauté à sa profit lui-même, l'intérêt personnel. Mais Ousou Falima, on va te mettre à ta place. Wallahi. Komin haala maɗum. Andi an ayi a ɓooyi wolde fi sellu ka ko fottuɗa himɓe o ko fi sellu tu wolda hande a nani sellu no jaabuma par ce que na gorejo ma si tawiɗa faala ko jaabodira ɗum ko min jaabodirta a wawata hewtude sellu mi yettike ma sa inni ko sellu min tu vas m'enlever d'abord sur ton chemin si hewta sellu dan sina ɗum tu ne peux jamais l'atteindre a faami si tawiɗa faala débattude an nodda min débaten an Ousou Falima parce que je vais te mettre à ta place wallahi hara noon hay nokku mi rewra sina ko gonga fu mi rewra hay nokku mi rewrata mi takkotako mi wolay tun gonga tout simplement parce que tu es un vanipier wallahi billahi kala jokkuɗoma ayi neɗɗo mo hulata Allah hersata parce que an hina a yonuɗo ko jokke ko fottata ɗon waɗum c'est-à-dire a yona ko jokke quoi min de goɗɗo no enna an ko a gorko suusay mais honto suusuɗa reedu an a suusi reedu ha a tawi ko jama ma on wawɗa ɓittinde ko jama ma on wawɗa wallit c'est-à-dire ko janamɓe wallata fiyo wawu ɓiƴƴude yimɓe ma ɓen fiya heɓu an ko faalaɗa andi an on an na gorko suusay an ko awa zéro woni zéro tuuta ñanta kadi kala ko tuutaynoɗa kon oyatuma ɗum hande ko ɗon ɗa ñanta tu pensais a yimɓe ɓen no jokkunoma par ce que fof no sikkude haɗa mari conviction par ce que ko wolaynoɗa kon ko yewtere nde anndanɗa hoore ma ni ko yewtere ko defandata aduna o na hay lagine to mais jaka ko a fenowo jaka tu manques comme tu respires jaka a hersata wallahi a hersata mais a indi ɗo Mamadi laamu ma ngu fop an Ousou Falima e nder lagine on koye Mamadi Doumbouya haaɗi c'est terminé si laamu Mamadi Doumbouya lanni c'est fini an Ousou Falima personne n'a besoin de toi hay chef de quartier awrata lagine c'est fini parce que penale maɗen on n'en a pas besoin jokkuɓe maɓen fof kadi hande kadi on n'en a pas besoin lanni hay goto wawata hoolade han jonna on poste de responsabilité onon groupe Ousou Falima fof vous êtes fini à jamais c'est terminé voilà haray musidɓe an message on juuti mi tawwata mi kupumo mi waɗamo nde wotere mi andina on tout simplement jama on fop yo reeno mouvement CNRD kala ko noddita au long des frontières voisins ɓe men ɓen ɓe organise e piiji e région ji ɗi fof ɓe organise e piiji fi honɗum fi créygol kawo yo wonu rébellion naati lagine fi watta ɓe immo ko pouvoir awa haray ɗum ɗon noon koyen andu hande kadi watta en jaɓu tummodire CNRD ɗe teddungal e meɗen enen jama lagine en fop wota goto jaɓ kala préfet noddituɗo o sous préfet délégation spéciale chef district naɓore boofo e farine arroson ɓe ha yona wata goto nodditu on ɗon ɗe délégation arɗo ɗon ɗen fof ɓe ardi e délégation ɗon ɗen iwɗo Conakry ma iwɗo ko woni o fi argol tummidira jama o sarkeɓe boofo sarkomɓe farine par ce que ko yawgol waɗa on ɓuuri ko waɗa zéro kore fof on nani ha joni en laɓɓinal ɗon on nani Mamadi Doumbouya no wola fi zéro kore awa ko baadi ko windano ɗon kon déclaration windano ɗon
ɓe jokki haaju maɓɓe programme maɓɓe on ɓe jokki kamɓe ko fiino ɓe jottora e hoore meɗen usu falima yalti wowli wondema wo hande kadi il n'est pas question wigol transition landi joni koye firo fondation ɓe woni ɓay kamɓe ɓe sikkude ko wasere nedi ko ɓe rondi ko ɗum ɓe faala ƴettude waɗa e jama on ɓen andinay ɓe noon wondema ko ɓe fus c'est des simples vanipier ko yimɓe jokkuɓe ɓe sikka ko yimɓe wonɓe ɓe kellande ɓe woni anda mais ɓen ɗon kadi woɓɓe maɓɓe buy faamay e ɗe balɗe ɗo ko ɗum waɗi simi inni yoɓe message ɗi sendita moƴƴa par ce que ɓe anda ɓen anday ko ɓe faala kon ɗum marsata e nder leydi ndi par ce que ko ɗum joƴƴini men ɗo inchallah rabbi ko fiwata penale monɗen fiwata janfa mon kan fiwata layu ha tawa bonnana e jamalaki haray musidɓe an mi toriki on yo sakito so ñalla e jaam yo jammi kise wone men ko ngacci e hakke juste mi yiltito ɗo ɗen musidɓe an ko vendredi 13 décembre 2024 ilo e la diaspora africaine haray ko juste andintingol on o situation ko feƴƴi Sierra Leone ɗo ko ɓe inni ɓe natti ɗo ɓe natti ɗo ɗen camion je himɓe lewoneɓe mi nani fof no inna wo ko fimoɓe drogue yeeyoɓe drogue tun natta mi nani hay blogueur ɓe guinéen ɓe no justifie o ɗum ɗo no hawni yo taw activiste jo guinéen jo wonɗo leyɗe porto ɓay hay big sul mi nani no wola fimo no yurmi ha feƴƴiti quoi kamɓe wo c'est une situation normale yo yimɓe yewɓe darni au long de la plage darni ton ɗen ko hoɗa yeeyoɓe drogue ɗuma woyo nattire ni wo kamɓe c'est très normal ene musidɓe am Europe ɗo ɗen guinéen ko wonno Allemagne kon fof nanayno ko yeeyoɓe condi ka min mi nanayno Allemagne ɗo ɗen e Suisse yimɓe guinéen ko yeeyano condi e ɗum kon c'est extraordinaire min mi nanay ɗum no wowle par ce que min mi anda fimo mi nanayno wowle ene on yi ha hande ko ɓe ƴetti himɓe ƴettiri ni himɓe waɗi e camion je nattiri ni ɗen Afrique ma ƴettiri ni waɗi e avion nattiri ni harana ambassade Guinée on validi hara ko musi hara ko activiste guinéen kadi jooɗiɓe leyɗo porto jooɗoto kadi valida sifa ɗum ɗon inna c'est normal hara ko entre pays voisin hay si tawi ko yeeyoɓe drogue yoɓe ƴette ɓe waɗire par c'est-à-dire procédure légale c'est-à-dire a wawata nattude koɗo quel que soit hay so wari goɗɗo nattiramo ni ko makko hara ambassade makko e musidɓe am vraiment en hewti sayi hulɓiniɗo nan en hewti sayi hulɓiniɗo de si tawi joni hawri enen en wawa validude sifa ɗum ɗo ene hande hiɗen andi ko guinéen jelo woni ko yaasi ko guinéen ɓe jelo jokki waɗugol piiji bonɗi hiɗen andi ɗum enen joni si guinéen o moɓirama ni innama joni ɓe ene si yarama ni hara en heeɓi probléme par ce que nde guɓe condi no sennidire haray buy boyrama nani awa haray ko minnata on ko moƴƴa kon wata en défendre ko moƴƴa kon dénoncé ko ɓe lewneɓe waɗa ko men ɗo ɗum ɗo na ko moƴƴi mi torike si tawi hawriɓe hotiri ton jama o yo jonnidir juuɗe andina gouvernement lewne on c'est à dire Guinée Mamadou ko régime Guinée ɓe woni e wadde kon Mamadi Doumbouya en gouvernement Guinée woni e wadde kon enen population en tawaka ɗum few hande hiɗen partout e nder aduna o gouvernement Guinée doit ka comportorde ni gouvernement Guinée doit ka ƴettude yimɓe janamɓe waɗa e camion je nattira ni wa dammi enen Guinée ɓe kadi heɓo kadi daraniɓe sifa ɗum ɗen e wigol wayi ko yeeyoɓe drogue ko waɗoɓe ni eni non yeeyoɓe drogue hino partout e nder aduna mais kono hinani dey procédure ji ɗin no woodi koɗo hay goto nattatake mo ambassade mum ala hayso ko feeti ko il faut hara no anda si tawi hawrina famille o wonmo e nattude si tawi ko laamu ngu nattata mo iɓe dowa andinde ambassade on feetuɗo monno ɗo meɗen faalamo nattude meɗen landi autorisation criminel jomonno ɗo meɗen faalamo nattude par ce que si tawi kamɓe ɓe sokatamo yoɓe andin ambassade o ngaw ko criminel oɗo ɗen ɓe ƴettamo ɓe waɗamo e juuɗe laamu ngu mais nattirgol ni yimɓe waɗa o pagaye ɗo ɓe inna kamɓe koye refondation ɓe woni wooda kadi guinéen ɓe appuiɓe ɗum ɗo on faami on naati e mbawa akade on naati on faalama en naadude probléme ɓuuri mo joguiɗen on haray musidɓe an
senglite message ɗi yandi mi jeeji on yo jama on andu wondema wata en daro hande kadi e jentitagol CNRD ko wowlata wata en appuyu ko ɓe waɗata ndaren en fof no mobilise ren sensibilise ndiren hakkundeji meɗen ñande coup d'envoi on jonna o immoɗen yehel délogement. C'est très simple. Préparons-nous mentalement, psychologiquement, physiquement hara hiɗen woni prêt ñande coup d'envoi on jonna o nden ñande si tawi en fof en fof warete lanna ɗon mais na ɗum nden ñande waɗen ko aduna o fof fillo, c'est-à-dire sa huɓɓini TV5 hara ko fi Guinée ɓe yaltinta, sa huɓɓini France 24 hara ko Guinée ɓe yaltinta, sa huɓɓini radio mo huɓɓinda o ko fi Guinée ɓe wolata. Nden ñande waɗen ko aduna o fof wola fi lagine fuɗɗoɗen nden ñande enen moƴƴingol lagine nden ñande, par ce que haray ko peuple de Guinée on immi dari waɗen ko goto waɗali ha hande, ça je vous le garantis ɗe wawi wadde ɗum. Haray musidɓe am mi jutini message ɗi miɗo toro yafuye haray sendite moƴƴa yo jammi kise wone meɗen.